kubaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 ukwezi kwa gatatu 2024 inyungu z'ingenzi y'amakuru yacu ngiye kwibandaho. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda arahamagarira urubyiruko kurwana intambara y'umunwa na communication kuko nubwo RDF irwana kandi igatsinda mu gihe batsindwa iy'umunwa byose ngo byahinduka imfabusa. Now Perezida Paul Kagame yatangije umwiherero uyu munsi tariki ya 19 Werurwe 2024 n'umwiherero w'abayobozi bakuru ukunda kuba buri mwaka ufite gahunda yo kongera gukangura abayobozi mu mikorere yabo ngo bashyirwe imbaraga ndetse bagere ku ntego. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ko abarundi bose bishimye babayeho nk'abari muri paradizo ya Edeni, akongera ko abatishimye ari abari mu Rwanda bigeze impunzi bemeye kuba abagambanyi. Naho umunyapolitiki Minani Jean Marie Vianney yaburiwe irengero ni nyuma y'umwaka atangaje ko avuye muri politiki gutavuga rumwe n'ubutegetsi akayoboka FPR na Perezida Paul Kagame. Umunyapolitiki Minani nawongeye kumuca iryera. Amakuru y'uburirwa irengero rye avuga ko kuva icyo gihe haba mu Budage hatuye haba ni Kigali nta na hamwe aboneka nyuma yo gutangaza kazajya gukorera politiki i Kigali. Naho umukobwa mwiza rurangiranwa urimo kurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ku buryo akurikirwa hafi n'abarenga miliyoni, umukobwa witwa Shadibu avuga ko kugenda ukura ari na kugenda ubona ko hari byinshi bitagira umumaro yakoze. Benshi bavuze ko Shadibu yabatangiye gukura akamenya ko gushyira ikibero ku mbuga nkoranyambaga nta kintu bimaze. Naho muri Amerika urukiko rukuru rwahaye leta ya Texas uburenganzira bwo gufunga abimukira bambuka umupaka mu buryo butemewe n'amategeko. Icyemezo kije gikubita ishoka ibyifuzo bya Perezida Biden ko nta n'umwe ukwiye gufungwa ahubwo bagomba kwakirwa hakarebwa ku busabe bwabo. Mbahaye ikaze rero makuru yacu arambuye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Umunyepolitike Jean Marie Minani yaburiwe irengero nyuma y'umwaka atangaje ko avuye muri politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi akayoboka FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame. Uyu munyapolitike nawongeye kumuca iryera kuva icyo gihe. Amakuru y'uburirwa irengero rye avuga ko kuva icyo gihe haba mu Budage ahatuye haba ni Kigali aho yategura kujya gukorera politiki nawe wigeze kumara irengero. Telefone z'uyu mugabo w'umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi warusanzwe ari mu batavuga n'ubutegetsi n'ubu ntago zicamo yewe haba n'iz'umugore we. Hagati aho umunyapolitike Minani Jean Marie Vianney yamenyekanye avuga ko ari umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi wahunze u Rwanda, akaba yarakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije. Uyu munyapolitiki akaba yaravuze ko afite n'ingabo muri Kongo ziteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Benshi baje gutangara ubwo yavuga ko yiyambuye ibi byose maze yemeye kuyoboka agana kuri Twitter maze yandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame ko yamuyobotse kandi nakundi. Kuva icyo gihe bigeze amagingo aha umunyapolitike Jean Marie Minani nawongeye kumuca iryera yewe habe no kumwumva. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda arahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda kurwana intambara y'umunwa na communication kuko nubwo ingabo z'igihugu RDF zirwana kandi zigatsinda mu gihe batsindwa y'umunwa byose ngo byahinduka imfabusa. Ibi aherutse kubivuga mu kiganiro yakoze mu mezi ashize ubwo yabwiraga urubyiruko ko igihugu kibatezeho byinshi kandi bagomba gukoresha uko bashoboye kose kugira ngo u Rwanda guverinoma nitsindwe muri gahunda zayo za communication no gutangaza ibyiza byagezweho. Urubyiruko nubwo Mukurarinda aruhamagarira kurwana intambara y'umunwa ndetse na communication, benshi usanga ari abashomeri ndetse nta n'amafaranga bafite kuba bakoresha iyo internet n'ibindi. Leta y'u Rwanda biciye umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda n'abandi bagiye bavuga ko abashaka kuvuga ibyiza by'igihugu hari n'ukuntu bafashwa kugira ngo bahangane n'abatavuga n'umutegetsi ndetse berekana bakunda kugaragaza isura mbi y'igihugu.
naho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi bose bishimye babayeho nk'abari muri paradizo ya Edeni, akongera ko abatishimye hari abiyemeje guhunga bakajya mu Rwanda aho biyemeje kuba abagamba. Perezida Ndayishimiye akunda kugaragaraho imvugo zitavugwaho rumwe, aho benshi bavuga ko uyu muperezida adasanzwe. Aherutse kuvuga ko Burundi ari Edeni nsansa kuko bahaye n'amazi umusamariya ndetse na Yezu, kuko Edeni ivugwa muri Bibiliya ari Burundi bugenda gusa. Na makuru ya RT Imena ukomeje gukurikirana kuri radio televiziyo Imena, radio y'ishyaka Rwanda United Party. Ni radio ya bose kandi tuharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Perezida Kagame yatangiye umwiherero rero ku munsi w'ejo wa 19 Werurwe 2024. Ni umwiherero w'abayobozi bakuru ukunda kuba buri mwaka, ufite gahunda yo kongera gukangurira abayobozi gukora neza ndetse no kugera ku ntego. Ni umwiherero ukunda guhuza perezida wa repubulika, abaminisitiri ndetse n'abandi bavuga ari kijyana mu gihugu. Uyu mwiherero wakunze kugaragaramo perezida Paul Kagame abwira abategetsi bayoboranye ko badashiraho umwete kandi bakora akazi nkaho atari akabo, hakaba n'igihe abanenze mu ruhame. Naho umukobwa mwiza rurangiranwa w'ikimero Shadibu ukurikiranwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, avuga ko uko agenda akura ari nako agenda abona hari byinshi bitagira umumaro yishoyemo. Shadibu iba bivuga mu gihe hashize iminsi mu Rwanda hari impaka zivuga ngo ubundi imbuga nkoranyambaga zimariye cy'urubyiruko mu gihe zitabafasha guhanga imirimo. Shadibu ni umukobwa wamenyekanye cyane ku magambo ye ndetse n'ubwiza agenda ashyira kuri internet. Benshi baramunenze baravuga bati ashwe rutoza abakobwa bacu kuba ibyo manzi. Shadibu akabwira ko we akora imideli ndetse akagaragaza ubwiza kuko ari nabyo bimutunze. Shadibu ni umugore w'abana babiri, akaba aba mu Rwanda. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze muri Leta Zunze Amerika, muri Leta Texas, aho urukiko rwemeye guha uburenganzira Leta Texas yo gufunga bimukira bambutse binjira muri Leta Zunze Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ni icyemezo kije gikubita ishoka ibyifuzo bya Joe Biden wari wavuze ko nta muntu ukwiye gufunga, ahubwo bagomba kwigwa ku busabe bwabo. Ibintu Trump amushinja ko Biden ari mu bantu bamwe bakomeje kwinjiza bimukira muri Leta Zunze Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse na politiki ikaba idatanga umurongo wa nyawo wo gukemura iki kibazo. Reka mbashimire ku makuru yacu ya RT Imena abageraho buri saa moya na saa 12 za nimugoroba. Uwiteka bane namwe kandi abarinde. Amakuru yacu nakagaruka naya buri munsi nkuko mwabyumvishije. Bye bye, naho mukanya masaha nimugoroba saa 12. Ufite ikibazo cyo gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.